Wala unaona hivi ndio viliwekewa hivi, vyote viko mabox hivi viliwekewa. Ndio vyote vimewekewa hivi, kuna bakia tu hii ni vyuma vya sita, iliye sita ya kusukiwa huku. Kama tungesuka leo na kuacha na vishimika, na kesho tunaelekea kuvitia mbolongo kitu gonge pale. Sita hapa inakosa hii hapa, tushimike sita hapa, tugonge hapa, tuunganishe nyumba yote sasa ionekane. Yana pori wanaikata kabisa yote hivi, naona kesho watamaliza. Hapa niko juu sasa, kisi nyumba hapa inaonekana hapa kwenye pori ya kona Wambazi kia ngambo ya kuume hikyo katikati, Wambazi kinyumba pembeni kile, nyumba yote ile sinada inaonekana. Haka kaporo kakitoka na hivi vyuma vya hapa katikati visita vikiwekewa hapa, yote vile kazi inakuwa nyumba inaisha vile, na bakia tu ni kuweka tu sasa tu sentio